batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bansangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Mfumo ya kizunga ya Kongo Central Dokotolo Gibandu Ndungidi yani nde mutuguzaka diatisa lukutakanu ya bavandaka bugdila réunion ya prise de contact ya concertation pe orientation na ndambu ya bamfumu ke diatisaka ba ville nyoso zole boma pe matadi ba administrateur du territoire pe ba chef de secteur nyoso ya kizunga ya Kongo Central ya vandaka kilumbu ya tanu ya sabala ai beto okele ya salaminaka akuna na inzo ya nkinzi ya ledia ya vandana na mesongolo ya tata ministre Ketalaka mambu ya intérieur affaires coutumières pe sécurité ya territoire mbuta papi mambo luamba benofeza baeti bakutanaka kuna mfumu ya kizunga tublaka bao eti anike pesa ba envelope ya mfiuma ya bakebugulaka rétrocession na ba ETD amnandambu yankaka mbuta patinzu ya makengedi yangalalaka mutindu bakuizaka pesila bau malongi na pe pova ina eti bakuza baka mfiuma samna kusadisa bisalu benofeza baeti tata ministre provincial papi mambo luamba lombaka na bao eti ba landila misiku mbote yai ba kebogdilaka misiku ya territorial samna kutombola kizunga beto ya Congo Central. Mfumo ya kizunga ya Kongo Central kitaka na mbanza ya boma kilumbu ya tanu ya sabala betokele vandaka kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bakwizaka ya mbayani na mama maire ya boma na bamfumu ya kakankaka ya luyalu pia makesa penkangu ya boma kuna ndea ngwendaka pesa nzila samna kubanda bisalu ya kuzibula nzila kelutilaka maza ya kalamu kuna nde ani kwendaka pesa nzila bisalu yango yai bakebo na luputu ya kirage ya kanivo ya kekuiza saduswa na inzo ya bisalu ya Afritek bisalu yango ke salamina na bilumbu makumi zole tope 20 jours kanti samna kubambulaka beno moyo beno fidza baeti nzila ya ikelutilaka maza tope rivière ya Kalamu ya undeme kuzaka sosisa bivonza mingi bantume kufuaka ba inzo pe bima mingi mema ntaka zimbana samna kukukumuka na maza. Lukutakanu bavandaka pesa ba mama malongi ina metadila okuvanda na nzailu sana ba femme leader ya kizunga ya Kongo Central mutindo bakebugilaka bao na linga luputu na kutalaka pe kuzaba wapi mutindo balendaka sadila mambo ya politika ya kuizaka manisa kilumbu ya tanu ya sabala ya betokele ya vandaka salamina kuna na vili bas na commune ya Matadi ba mama mingi kutakanaka kuna ba mama gedi atisaka bimvuka ya Mabundu ba mama gedi saka bimvuka ya politika ape bimvuka ya ankakankaka belofidza baeti mama Nadine Nseka kele coordonnatrice provinciale ya inzo ya bisauli ya bamama bakento bakebugudilaka Kafko na Congo Central ba nde batukuzaka sadisa malongi yango ani kuizaka lomba na bamama samu eti bakuiza sala nyoso samu bakota na politika na kizunga beto ya Congo Central pe na inti ya mvimba pe bakuiza nwana ngolo samu eti banwana pe kindu banunga na bantsodolo kuza salama na mvula mafunda zole makumi zole na tatu pe yani nde tubaka eti yani pe kuza tatamana kutula maboko na bamama nyoso ina kena kubako seti bafweti sala ngolo samna kubambola beno moyo beno fweza baeti ku sala ya bamama na kati ya inti ya beto ya undeke na kutumbuka na 17% kubanda kukota ya mfumo ya inti na kimfumo mbuta Felix Antoine Tshisekedi Ichilombo samuna kilokula hii bamama akele na kifulu ya 27% na kati ya gouvernement mekanti na tama ya vandaka mutindu inave pena kilokula ya ibakele 10% na kati ya bifulu nyose ya kimfumu ya inti ya République démocratique du Congo pensati ya bamama kele bafweti kokisa nkama tope 50% batata na bamama samna kudiatisa inti yai. Dibuta ya mfumu ya ntete dia tisaka kizunga ya Congo Central pe ba mfumu ke dia tisaka bwala ya kwa baunde kitaka kilumbu ya tano ya sabala yai betokele na bwala ya kilumbu meba kama ntamave na bwala ya kwa kuna kifulu bazi kilaka mbuta Faustin Mwanda Vital ya vandaka samna kukembela nkinzi ya makumi 3 na iya kubanda ani kuizaka fuila
Zingila beno feta baeti bakwendaka akuna sana kuindula nzutu ya mfumu ya ntete dia tsaka kizunga ya Kongo Central. Ba mfumu penkangu na ndambu ina bayangalalaka mutindu bagena kubambukila yandi moyo nyoso kwizaka bandela na ndinga kwizaka tubuka na mosi ya bana na yandi mbuta mwanda nzau Valentin yani nde vandaka mwana ya mfumu ya ntete ya kizunga ya Kongo Central pe Teyo Makunga yani pe vandaka mosi ya dikanda pe na ndambu ya kaka mwanda nzau die merci vandaka monikisi ya bantekolo ya mbuta mwanda Vital vandaka gouverneur ya ntete ya kizunga ya Kongo Central bosi na manima na yao bakwendaka bumina kifulu ani vandaka Zingila kuna nde bakatukaka bavutukaka kifulu bazikilaka yani samna kwenda tala kifulu yango tope nzutu ya gouverneur ya ntete ya kizunga ya Kongo Central na mbala ya nsuka bakwendaka tula bafololo pe bima ya nkaka benufiza beti buta Foste mwanda Vital kwizaka butuka na mvula difunda mosi nkama yivwa 13 anakuzaka kufua na mvula difunda mosi nkama yivwa 80 na yivwa Tata Provel ke diatisaka province éducationnelle Congo Central ide mbuta Jean Tshisekedi yani nde mutu kitaka hakuna na inzo ya kelasi bakebogilaka lusadisu na mission catholique Mangembo na territoire ya Luozi Kintwadi na tata inspecteur principal provincial IPP bakwendaka kuna asamna kutala wapi mutindu bisalu okena kusalamina kuna nde anikuzaka vwana masolo na banlongisi pe bamfumu ya bainzo ya bisalu anisikimisaka bao sam eti bazitisa misiku ya inti ya République Démocratique du Congo peina ketalaka mambo ya kutanga ya bana kelasi antubageti bana kelasi ya inzo ya ndimba bali ndaka futa amfiuma mosive pe lomba diaka na bamfumu na kesalaka kuna tope ba inspecteur samba toma fimpa mbote pe batala bamfumu kedi atisaka ba inzo ya kelasi na ndambu ina wapi mutindu bakena kusadilaka mbongo ya fonctionnement bakena kubakaka iki kisalo bakena kusadilaka yao na ba inzo ya kelasi ya bao beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.